Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 15. Ada Pak Saparudin di Palembang. Silakan Pak Saparudin. Nah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ya. Iya, Wa silakan. mali ahadin wa mali ahadin A-nya benar, bawa lagi. indahu Wa mali A-nya bawa. wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Min zurriyah Min dzurriyyah. anzil qarnain Adzil qarnain gitu Pak. Nain jadi madlin, jadi panjang. Ulang. min ya anzil Masih qarnain. ketahan, masih sepet. Adzil qarnain. Oh Ayo. ya. Anzil qarnain Bagus. Kemudian. yatiman za makrobah Yatiman dza maqrabah. au miskinan za makrobah. Bapak suka cepet-cepet di ujungnya ya. Ya. Segala sesuatu pengen cepet. Pak, istri Bapak juga kalau cepet-cepet gak enak Pak, kata istrinya. Aku Au masih kangen Mas, kok cepet-cepet sih au gitu. Jangan cepet-cepet, au nyantai aja. Ya, kasihan istrinya ntar nggak au ini. Ya, jangan cepet-cepet ya. au miskinan za makrobah. Tuh. Cepet-cepet ujungnya. Nih Pak. Ya. Au miskinan za matrobah. Matrobah karena ujungnya nggak ada madnya. Matrobah. Kalau Au. Bapak suka, matrobah. Matrobah. Iya. Matrobah. Jangan buru-buru Pak, kasihan istrinya Pak. Ya. Mulai ya. Ya. Au miskinan za matrobah. Kemudian yang bawah. A'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dalika goda. wala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika gada. Sebentar ya. Ya, yang bawah. Unzil Uzil gitu Pak. Uzil. Unzil Nggak ada yang panjang. Unzil Ah. Kemudian Inzalaltum inzalaltum. Iya. Lanang Lanya pendek. si'an Lanang. Lanang Lanazi'an. Lanang si'an Lanazi'an. Nunnya bertasdid guna ditahan. Lanang Lanazi'an. si'an Nah. Ya. Kemudian. Au yulqa ilaikum dhun au Ilaihi. Au takun yulqa ilaihi. Kangzun. Ulang. au yulqa ilaihi Pendek. kang Ilaihi kang.
Au ilaihi yulqa ilaihi kangzun. au ya au yulqa ilaihi Hi-nya ke kangzun bawah tuh. Au yulqa ilaihi kang ilaihi. Ilaihi kang. ilaihi kang Heeh. ilaihi kang Heeh. au yulqa ilaihi Hi-nya kangzun ketinggalan. Hi-nya. ah Hi-nya ketinggalan. Au oh iya yulqa ilaihi kangzun. kang Hi-nya ketinggalan. au yulqa ilaihi kangzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Terlalu dipaksakan. Kalau nggak kuat bagi dua. Ya. Tadi di sini kangzunnya kurang nggak keluar. Kenapa? Au yulqa ilaihi kanzun au takunulah. Sini aja nih berhenti. Taku Ulang lagi. takunu Au takunulahu jannatu yakulu minha. Ayo Pak ulang. lahu ulang ya. Ya. Au ya au yuqa Yul. Au yulqa. au Tenang. yul au yulqa ilaihi kanzun au takunu lah Ah, ah. au takunu lahu jannatun ya'kulu minha Ya kulunya cepat. Ya kulu. ya'kulu Ah, ah. ya'kulu Au minha takunu lahu jannatoy yakulu minha. Ayo ulang. au yakunu Au ta lahu takunu. Au au ta. taku au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Pendek. Yakulu minha. Oh, pendek ya. Pendek. Iya betul. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Iya yakulu minha. Hmm. Yang bawah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kemudian. Ini saya berhenti di mana ya? Coba saya berhenti coba-coba sendiri ya bantah kalau salatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Wa mana? Oh ini. anzalna fiha P-nya panjang. ah, P-nya panjang. fi Piha. ya. Heeh. Wa anzalna fiha ayatim Ya-nya panjang. bayyin. Hah? Ayatim bayinat. Sampai sini aja dulu. Oh, bayina ya. Nanti Wa ulang dari ayatim. وأنزلنا فيها آيات Ya-nya panjang. بين Hah? Ayat panjang. Ya. وأنزلنا فيها آيات بينة Bayinat. Tetap T ini mah. بينات Tetap T. oh, Bayinat. Bayinat. Hamas tapi ujungnya. Kalau berhenti tak pakai marbut. beinat ya, bukan bainan ya. Bukan. Karena ini tak Ya, tanis. Yang menjadi ha itu benar-benar. kalau tak marbutoh. Tak marbutoh Ya, jadi ngerti. bayinah. Ini bayinat. 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 Wa Ulang dari ayatim. Ayatin ya. Ah, ah. Ayatim bayinat. Gitu. Terusin. Maksudnya ke sana. Bayinat. Oh. Kalau berhenti jadi ada disukun ya. Ya. Ayatim bayinatil la'allakum tasakkarun. Bagus. Wa anzalna fiha ayatim bayinat. Ayatim bayinatin la'allakum tadhakkarun.
Kemudian min ayatin aw nunsiha. min ayatin au nusiha. Qaulan sadidah itu ya. Bukan. Qaulan Dibaca apa adanya. Satu. ya. Sadida. Mad iwad. Qaulan sadidah. Itu ya. Panjang. Qaulan Qaulan sadida. sadidah. Oh. Mad iwad. Dua patah Hmm. dibaca satu. Jika dihentikan dan jadi mad tobi. Qaulan sadida. Terus. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kutilal Kutilal. ing Jangan kutilal. Nggak ada tasid. Kutilal. kutilal. Jangan kutilal. Kalau kutilal Oh, ada tasid. Kutilal. kutilal. Bukan. Kutilal. Kutilal. Kutilal ing ya. Kutilal insanu ma akfaro. Gitu ya. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Illa man atallaha biqalbin salim. illa man atallaha biqalbin ikhfa. Ya. Biqalbin salim. Coba ulang. Illa man atallaha biqalbin salim. Iya, tapi lain kali mata B-nya jangan kepanjangan ya. Satu alif diketukan. Kemudian yang bawah. La la yai Ya. azumir Asu. rohil. Jangan azu, asu, es. Saya suka susu sapi es. La yai asu. Janganlah putus Asu. asa dari rahmat Allah. Asu. Kecuali orang-orang kaum Asu. kafir. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Putus cinta sudah biasa. Putus asa adalah dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Saya nggak bisa. Saya ini jangan putus asa. Rahmat kepada rahmat Allah ya. Yuk la yai asu. La yai asu mir Pendek. roh. La yai asu. La yai asu mir rohillahi illal qaumul kafirun. La yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian. Min sya'air. Min sya'air. Kulna isang satoto. Qulna idan syatata. Kemudian. Wa yunsyi'as sahab. Wa yunsyi'us. Si'us. Wa yunsyi'us sahabas sikol. Sikol. Panjang. Sikol. Mad ada disukun. Wa yunsyi'us sahabas sikol. Wa yunsyi'us sahabas thiqal. Summa isa Jangan isa, iza. Bapak ketuker. Giran sa ke za, giran da ke sa. Iza. Summa iza sya'a ansyarah. Thumma idza sya'a ansyarah. Kemudian. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian. Min syarri ghasiqin
ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus. Kemudian banyak kemajuan ya Pak ya. Yang penting Alhamdulillah. sabar. Nanti kalau udah di surah-surah pendek nanti lebih enak. Ya, tamat Iqra Allah. nanti ke surah-surah pendek. Bapak boleh milih juga surah-surah pilihan. Misalnya mau Ar-Rahman, Tabarok, Waqiah. Tapi sebelum ke surat-surat pilihan, saya diusahakan juz amma dulu Pak. Bapak boleh milih di juz amma. Kita mulai Ya, dari awal dulu, karena itu kan bacaan sering dipakai dalam sholat ya. Gitu. ya, ya. Nanti di situ kita belajar tajwid, belajar lagu juga. Silakan Pak, yang ini. Menarik enggak ya? Wa nuhriju lahu wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kita. Sepertinya mana kalau nggak narik saya? Oh, kitabah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabah. Nah. Wa nu'riju lahu yaumal qiyamati. Bapak suka sepet. Bapak suka sepet. Pak suka pengen cepet-cepet mengucapinnya nih, Pak. Ya. Bapak gini. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Tenang, Pak. Istri Bapak juga kalau cepet-cepet nggak suka, Pak. Apalagi baca Quran. Nih, Pak, dengerin. Wa rijulahu yaumal qiyamati kitaba. Ayo jangan buru-buru di yaumalnya yuk. Tenang aja. Wa nuhrijulahu yaumal qiyamati kitaba. Ya bagus. Anggap aja sampai ya, nggak apa-apa karena Bapak masih mikir-mikir. Bagus tuh. Gitu ya Pak. Ingat-ingat ya. Terus, jangan cepet-cepet. Tuh bagus tuh. Terus yaumal. Terus dimananya? Yaumal. Dari yaumal boleh, dari kita apa boleh. Tapi bagus yaumal. Oh ini. Yaumal qiyamah. Masih. Yaumal. Yaumal. Jangan buru-buru. Pengucapin L-nya ditahan sedikit. Yaumal qiyamah. Seperti ditahan padahal enggak. Maksudnya penyempurnaan pengucapan Bapak suka. Yaumal qiyamah. Nah itu yang enggak enak tuh Pak. Sepet namanya ya. Yaumal qiyamati kitabayal qahu mangturo. Ho-nya pendek. Ho-nya pendek. So-nya panjang tertukar. Yaumal qiyamati kitabayal qahu mansyura. Gitu Pak. Ayo ulang. Yaumal qiyamati kitabayal qahu manzura. Shin. Mangsyura. Bapak di apa? Bapak lagi disiksa, bukan disiksa, didenda, dihukum. Karena Bapak pengucapan ini selalu cepat. Saya nggak mau ke bawah kalau ini belum benar. Maksudnya Bapak selalu ngucapinnya gini. Wa nukhrijo lahu yaumal qiyamah. Ayo bikin tenang L-nya. Ayo. Bikin tenang. Jangan buru-buru. Yaumal qiyamati kitabayal qahu mansyura. Bagus gitu ya. Awas ya. Bapak selalu kalau di huruf-huruf kayak gini suka yang cepet-cepet. Padahal Bapak udah bagus. Ya itulah ya. Kalau Bapak udah pinter mah ngapain datang ke sini ya. Makanya itu belajar. Bapak sekarang udah mulai pinter, cuman kadang-kadang gitu. Kalau di huruf-huruf lamati suka pengen cepet-cepet mengucapin. Jangan cepet-cepet, jangan ditahan, tapi jangan cepet-cepet. Yang ini Pak, ayo. Mimma insodid. Mimma insadid. Tenang.
Ayo. Mimma ing sodid. Mimma mimma il sodid mimma mimma il sodid. Ayo, ulang lagi, jangan buru-buru. Mimma ing sodid. Bagus, terus. Wa man Mana ada salaha wanya? Wih. Nggak ada wanya. Mang. mang Nggak ada. ya mang salahami abaihim Mingnya idhar. Ma mang solahamin. mang salahamin Pendek. ah, Kalau yang pendek jangan mang dipanjangin. solah Ma mang solah solaha min. Ayo. mang mang salahamin Pendek. Ma solaha min. Man salaha min abaihim. Gitu. Cuman itu madnya kepanjangan ya. Ma solaha min abaihim. Bapak tadi A-nya kepanjangan. Ulang. Ya. Jangan kepanjangan A-nya. Kalau ba boleh panjang nih mad wajib. Yuk. Man salaha min Panjangan. aba. Kepanjangan A-nya. Cuman 2 ketukan. Ayo. Yang banyak. Nah, Man kepanjangan. salaha min abaihim. Bagus. Yang bawah. Yaumala. Yaumala. Yau. Yauma. Ma-nya pendek. Yaumala. Yaumala. Mm-mm. Yaumala Yuk. tuni. Titiknya di bawah. Ayo. Yaumala yughni anhum kaiduhum say'aw wala hum yunzurun. Yung sorun. Yaumala yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yusarun. Kemudian. Bal ya'mal amalan salihan wa la yus'rik bi ibadati rabbihi ahada. Bapak terlalu memaksakan, kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Tadi Bapak di yusriknya masih kecepatan. Coba aku berhenti ya, saya ulang ya. Ayo boleh. Wal ya Fal, F, fal. Fal ya'mal amalan salihan wa la yusrik. Iya, bagus. Di mana lah? Wala yusyrik. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kemudian Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kalau berhentinya di mana ini? Ini bisa di khair bila? Bisa. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Ayo. Oh, ini. Qaulum ma'ruf wa maghfiratun wa maghfiratun
wa ma qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Khair. Jadi panjang, jadi madlin ya. Oh, panjang. Khair. Jadi panjang. Khair. Ha-ha. Ulang. Boleh. Qaulum ma'rufan wa Ma'rufu. qaulum ma ma qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Khair. Jangan dibaca runya, kan Khair. dihentikan. Jadi madlin. Kalau berhenti jadi madlin. Khair. 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 Yuk lagi. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Bagus. Terus dari mana? Dari khairum boleh, wa maghfiratun boleh. Khair. Wa ma mana? Wa mag. Wa maghfiratun khairum min shadaqati. Astagfirullah. Wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Yatba'uha. Yatba'uha adza. Ada ya. Kering tenggorokanku tanah. Minum. Wah, puasa aku. Oh iya. Wa talhim mandud. Bentar, yang Itu ya? atas dulu kan belum dicontohin yang atas nih. Yang Mana? atas. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Kemudian Wa talhim mandud. wa talhim mamdud. Kemudian Lahu dzurriyyatun du'afa. lahu dzurriyyatu du'afa. Kemudian Wa kullang darabna lahul amzala wa kullang tabbarna tadbiro. terlalu Maksakan. maksain. Bagi dua aja. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tasbira. Bagi Wa dua. kullang darabna lahul amsal. Itu ya? Amsal. Panjang. Jadi panjang kalau berhenti di situ. Lahul amsal wa kullang tabbarna tadbiro. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tasbira. Kemudian Wa qala zalimuna in tattabi'una illa. Terus illa boleh berhenti aja di situ. Boleh berhenti situ ya? Boleh aja. Illa. Tattabi'un lebih bagus ya. Illa. Tattabi'un mau di situ. Ya, Illa boleh. Nih saya di ulang. bawah. Ya, boleh sampai situ. Wa qallaz Panjang-panjang. zalim. Wa qallaz. Wa qallaz
Wa qala dzalimuna in tattabi'un. Ah, Itu gitu. umpamanya. Terus in Terus tattabi'un. terus di mana mau Yang ulangnya? in tattabi'un. In Ya. tattabi'una illa rajulam Rajulam. Illa rajulam. rajulam rajul Illa rajulam. illa rajul Illa ada madnya dulu. oh iya Illa illa rajulam salah tadi. illa Rojulam ah, ah. illa Illanya rojulam panjang atau bi'i. ya Illa rajulam. in tattabi'una illa rojulam Ho. Mas. Iya. Mashu. mashuro Ah, ulang ah. ulang tadi Ya. in in tattabi'una illa rajulam mas'uro. وقال الظالمون إن تتبعون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Bagus. Kemudian yang ini wa man dhal. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ananya pendek ya karena berarti saya. Kemudian Fidyatun ta'am fidyatun ta'am halalang thayyibah. ba panjang. Ulang lagi. Yang Heeh. halalang thayyibah. Halala halala thayyiba. Kemudian Wa ma yantiqu anil hawa. wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa Innya illa idhar. In huwa. in in huwa illa wahyu yuha. Yuha panjang. Yuha. Yuha. In huwa illa wahyu yuha. Ha. Yuha. Ha kecil. Ulang. Yuha. In huwa illa wahyu yuha. In Ah, in huwa illa wahyu yuha. Kemudian in hu in huwa illa wahyu yuha. kemudian Wa minal laili fasjud pas lahu. pas Pas jangan baca pas baca jangan baca kerjam wa fasjud mil jangan kerjam wa minal laili fasjud lahu wasabbihul lailan wasabbihu wasabbihu wasabbi Heeh. wasabbihu wasabbihu sempat tuh wa wasabbihu wa minal laili fasjud lahu wasabbih ini wasabbihu wasabbihu wa mina
Wa minal laili fasjud lahu Fasjud lahu. wasud wa Fasjud. fasjud. Di pertengahan malam, di tengah malam itu sholat tahajud ya. Wa Sujud pada Allah dan minal bertasbih di malam-malam yang panjang. Menikmati suasana, lagi berkhidmat, lagi mengadu, lagi bercurhat dengan Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih hulailan tawila. wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan Wasabbih hulai. wasabbihu lailan tawila. Agak susah ya. Ulang. Hutang Bapak di Wa hak kecil lagi. minal Ayo. laili. Saya ulang ya. Ayo. Wa Silakan. minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wasabbih hu. Wasabbih Ada hanya dua. Ya, itu dua-duanya penyakit Bapak. Tuh, hak kecil sama jadi ketukan. Wasabbih hu. Wasabbih. Oh, hai. Hak Ya, kecil. wasabbih. Hai, ada hai ya. Ya enggak tahu ada. Enggak ngeh ya. Wa minal laili fasjud. Pendek. Wa minal laili fas. Wa minal laili fas. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih bihu lailan. Wasabbih hulai. Wasabbih hulai. Wasabbih. Hulai. Wasabbih. Lain. Wasabbihu lailan. Hanya dikerasain. Wasabbih hulai. Wasabbihu lailan tawila. Nah, ini agak susah karena hanya double di situ ya. Iya, ulang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih hulai. Wasabbih hulaila tawila. Wasabbih bukan wasabbih wasabbihu lailan tawila. Iya. Wasabbih. Ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Alhamdulillah. Tinggal kol-kolahnya nantilah ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih hulailan tawila. Kemudian wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu. Terus ya boleh bima zalamu. Ulang tadi bima zalamu. Bima zalamu fahum la yantikun. Tuh, sepet lagi. Fahum la yantikun. Jangan. Fahum la yantikun. Jangan. Fahum la yantikun. Nah, jangan sepet. Salamu. Bukan bima salamu. Bima zalamu. Bima zalamu fahum la yantikun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Kemudian hum yanzurun. Kemudian alal araiki
alal ara, alal ara, alal ara, alal araiki yansurun. Alhamdulillah. Kemudian Illa mira'an zahiran wa la tastafti pendek. fihim. Wala Tas tastafti fihim. aku tapi Wala berhentinya di tastaf. mana? Oh, Tas kalau mau berhenti wala fihim, tastafat atau di fihim aja. Wala fihim ya? tastafti fihim. Fihim Ah, ah. ya. Ulang Saya dari wala belum lagi. apa Ah, ah. illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. Fihim panjang. Wala tastafti fihim. Ya. Tastafihim. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. Iya. Wala. Terus Ulang lagi wala. Wala tastafti fihim. wala tastafti fihim minhum ahada. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Kemudian Qala sanansuru asadaqta am pendek. kun Asodak ta'am. Asodak ta'am. asadaqta am. Qah qala sanansuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Bagus. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kemudian yang ini, ayo. Ini ya. Wa anfiqu khairal li Aha. anfusikum. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Li-nya pendek. Li ang pendek ya. Ya. Wa anfiqu khairal lil ang Bukan lil lil, no, liang, bukan kat liang, 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 liang. rolli Liang. rolli ang Ah, rolli ang ya. wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian Patang pa'ahu zikra izas sama. bukan. Mana? Patang. Itu ya, berhenti, jangan diterusin ke ini. Fatafa'ahu dzikra. Bawa lain lagi. Jangan Oh, nyambung, jangan nyambung. patang pa'ahu zikra. Fatafa'ahu dzikra. Izaz sama patarot. 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 Orang seberang nih. Patarot. Orang Palembang Patarat. Iz, Patorot. Nanti kadorot kadarat dan di kadarot. patarot. Fatorot, Izaz fatorot. O, ini huruf Jawa, huruf O. izaz Idas. sama. S. Idas. Jangan Izaz. idaus. Idas. Izaz. S. Saya suka Izaz S. Idas. sama. Idas. Izas sama patarot.
Fatorot. Patorot. Ay, Aduh. astagfirullah. Patorot. Iya, Iza, fatorot. iza Fatorot lah. sama. Iza Idas. sama. Da-nya jadi S. S-nya jadi da. Iza, Aduh. Idas sama. Idas sama. iza, iza sama. Patorot. Bagus. Idas sama fatorot. Kemudian. Wa izal kawakibung tazarot. 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 Ketuker. Tazarot. Sa. Tazarot. Jangan dal. Dal jadi sa Izal. jadi dal. Ayo. Wa idal. Wa izal kawakibung tazarot. Tasarot. Wa idal kawakibu tasarot. Kemudian. Ya Rabbi inna qawmit ta'uzu hazal qur'ana ma'juro. Nanya pendek. Nanya pendek. Apanya pendek? Qur'ana. Nanya pendek. Qur'ana mah. Qur'ana mah. Ayo pendek. Qur'ana mah. Ya Rabb. Ya panjang. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi inna qaumit ta'uzu hazal Qur'an. Hadal Qur'an. Asal Qur'ana ma'juro. Ulang. Jasa itu. Sok. Ya Rabbi inna qaumit ta'uzu hazal Qur'ana mahjuro. Angkat ya. Saya ulang lagi sekarang. Ayo silakan. Ya Rabbi inna qaumit takhusu hasal Qur'ana mahjuro. Ya Rabbi inna qaumit takhadhu hadal Qur'ana mahjura. Kemudian. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah gitu dong. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kemudian. Min qablikum. Bi'aisam. Jangan kahin dong. Bi'aisam. Zalnya ke sa. Zam. Jangan bisam. Zal. Bi'aisam. Bukan kesam. Zal kan? Zam. Bi'aisam bin qutilat. Kemudian. Yupuna bi'adillahi wala yanquzunal misaq. Yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal misaq. Kemudian. Wal janna khalaqnahu min qablu min narisam. Bukan min naris. Min naris samum.
Min min naris. naris samum. Ini ya. Ulang. Wal janna khalaqnahu min qabl. Ya, min Terus qabl. Bagus. Min qablu. min qablu Pendek. minna Min qablu min. min Min qablu min. min qablu min naris samum. Nah, bagus. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian Bal bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum. Astagfirullah, iya narik aku. boleh, nggak apa-apa berhenti di situ boleh. Boleh sini ya? Boleh. Lama, Terus ulang lagi lama. lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Di situ aja berhentinya enaknya. Oh sini. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Coba lagi. Saya ulang kan. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Iya. Lamma ja'ahum fahum fi amrim Idhar. marij. Fi amrim. Fi amrim marid. Ya, ulang. Marij. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marid. Marid. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Coba. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya. Segini dulu ya. Ya, saya angkat kok. Kering tenggorokanku tan. Betul. Di sisa kesibukan Bapak alhamdulillah banyak baca ya. Banyak ulang-ulang, banyak kemajuan. Insyaallah mudah-mudahan di hari Sabtu sukses jalannya ya. Amin. Sabtu apa Minggu? Sabtu jam 8 itu pernikahannya jam 8. Oh, jam 8. Nanti saya datang jam 9 ya lewat itu ya, lewat internet. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.